প্ৰথমে শুনক আলমা বসুমতাৰীৰ বুৰঞ্জী। 3 বছৰৰ আগলৈকে বজাৰত আলু কচু বগৰী বিক্ৰী কৰিছিল আলমা বসুমতাৰীয়ে। কেৰালাত শ্ৰমিকৰ কাম কৰিছিল আলমাৰ স্বামীয়ে। সাবধান যা নोंथाङा বুজিखाबाय जानो हागौ সাবধান যা 3 বছৰৰ ভিতৰতে বিলাসী টয়োটা ফৰচুনাৰৰ গৰাকী হ'ল এইগৰাকী ভিচিডিচিৰ অধ্যক্ষ। नङाबा जेलनि आलासि जानो हागौ जोबथेसालिनि आलासि जानो हागौ साबधान जा। जिहेतु दाखालि भिसिडिसि चेयारमेननि जिहेतु गभर्नमेन्टनि न' मोननाय ना बेफोरनि सायाव गोबां सेटेलाइट चेनेलाव दामदों एसामिस निउसावहाय प्रतिदिन टाइमाव दा माखासे खेंफोरथि बा माखासे जिनिसखौ क्लियारिफिकेशनखौ होदों। दा बिनि सायाव जों भिडिअखौ लाबोबाय थानोबो बादोंमोन बा बुंनोबो गोसो गैयामोन। दा उपाय गैया। दा जों डाइरेक्टनो जुदि लाबोनाय मोनबा हयतोबा जोंफोरनि सायाव केस होगौमोन बा माबा मोनसे खालामनाय जानोबो हागौमोन। नाथाय बिथाङा आं जायनि बाथ्राखौ बुंदों भिसिडिसि चेयारमेननि आलमा बसुमतारी बिथाङा रिजिगनेशनबो होदों बेकडेट होनानै माखासे माबाखौ रिजिगनेशन बा गाव ओंखारनायनि ना बेफोरबायदि मोनसे माबाखौ जों पर्टेलफोरावहाय दामनायखौबो नुदों खौरां बिजोंफोराव जों दामनायखौ बा होनायखौ नुदों। थ' सेटेलाइट चेनेलाव मोनसे ओरैबायदि आलमानि सायाव नैबे भिसिडिसि चेयारमेन ना बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। आं बुंनायनि सिगां ना नैबे सेटेलाइट चेनेल प्रतिदिन टाइम ना बे सेटेलाइट चेनेलावहाय माखासे आलमाया मामोन बै समाव ना चेयारमेनना जिहेतु जेब्लाबो चेयारमेन जायैनि सिगां बिनि न'आ मामोन बेफोरनि माखासे डिटेल्स बरनजोबनानै होदों। दिनै बियो बै समावहाय दखान होनानै जायोमोन बा बेफोरबायदि बायदि रोखोम बाथ्रा नङा होमबा बेफोरबायदि खोथाखौ बे चेनेलावहाय जों दामनायखौबो नुदों। जानोबो हागौ जुदि जों बेखौ दामनाय मोनबा बा बेफोरबायदिखौ जों फारसेनिफ्राय बुंफुंना होनाय मोनबा जोंफोरनि सायाव केसबो होगौमोन बा बायदि रोखोम बाथ्रा बुंगौमोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि। थ' जों बुंनायनि सिगां दा एसामिस निउस ना सेटेलाइट चेनेलानो दिनैहाय दामबाय। दिनै आं मोजां मोनदों सेटेलाइट चेनेला जिहेतु दामदों। जों फिसा फिसौ मानसिफ्रा दामनाय मोनबा एसेब्लाबो जोंनि सायाव बायदि रोखोम नाख्रेबगौमोन बुंगौमोन। दाना बै सेटेलाइट चेनेलाखौ बै आलमा बसुमतारीया दाना बुंदो आरो पार्टिनिफ्रायबो मा बुङो दाना बेखौ जों एसेब्लाबो खोनासंबावनिसै। थ' आलमा बसुमतारी भिसिडिसि चेयारमेननि मेडाम आलमा बिनि माखासे जारिमिनखौ ससे जोंनि नैबे सेटेलाइट चेनेलनिफ्राय भिडिअखौ लानाय जादों आं। थ' बिनि सायावनो सेटेलाइट चेनेल प्रतिदिन टाइम ना सेलुट होनांगोन। दिनै बिथांमोना फारसेनिफ्राय मोनफानिफ्राय बुरखांनानै होदों। थ' जों नायलांनि एसे। হাতত আলাদিনৰ চাকি থকা এগৰাকী মহিলাৰ কাহিনী। নাম আলমা বসুমতাৰী। চিনাকি ওদালগুৰিৰ বৰলা ভিচিডিচিৰ অধ্যক্ষ এখেত। শেহতীয়াকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ কেলেংকাৰীত নাম সাঙুৰ খাইছে এইগৰাকী ভিচিডিচিৰ অধ্যক্ষৰ। সেই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰতিদিন টাইমত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত হিতাধিকাৰীক প্ৰলোভন দি প্ৰতিদিন টাইমৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত নামিছিল ভিচিডিচিৰ অধ্যক্ষগৰাকী। মোৰ নামটো হ'লে চেয়াৰমেন বাইদেউ পইচাটো লোৱা নাই এইটো ক'লে হ'ল চেয়াৰমেনে পইচা লোৱা নাই আমাৰ মাৰ একাউণ্টতে আছে ঘৰটো আমি নিজে বনাই লওঁ বাছ এইখিনি ক'লে হ'ল। কিন্তু আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইগৰাকী আলমা বসুমতাৰীৰ হাতত থকা আলাদিনৰ চাকিৰ বিষয়ে। প্ৰথমে শুনক আলমা বসুমতাৰীৰ বুৰঞ্জী। 3 বছৰৰ আগলৈকে বজাৰত আলু কচু বগৰী বিক্ৰী কৰিছিল আলমা বসুমতাৰীয়ে। কেৰালাত শ্ৰমিকৰ কাম কৰিছিল আলমাৰ স্বামীয়ে। আৰু মন কৰক এই বিশেষ পত্ৰলৈ চৰকাৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত এটা বাসগৃহও লাভ কৰিছিল আলমা বসুমতাৰীয়ে। অৰ্থাৎ থাকিবলৈও এটা বাসগৃহ নাছিল আলমা বসুমতাৰীৰ। কিন্তু
UPPLে BTR দখল কৰাৰ পিছতেই বৰলা VCDCৰ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হৈছিল আলমা বসুমতাৰী তাৰ পিছতেই যেন আলাদিনৰ চাকি লাভ কৰিছিল আলমাই 3 বছৰৰ ভিতৰতে বিলাসী টয়োটা ফৰ্চুনাৰৰ গৰাকী হ'ল এইগৰাকী VCDCৰ অধ্যক্ষ যদি বিশ্বাস হোৱা নাই আলমা বসুমতাৰীৰ নামত থকা এই বাহনৰ পঞ্জীয়ন পত্ৰ চালেই সকলো স্পষ্ট হ'ব আপোনাৰ গতিকে দুখীয়াৰ পেটত গুৰ খুধাই চৰকাৰী আঁচনিৰ ধন হৰলুকি কৰিয়েই যে আলমা বসুমতাৰীৰ এই ইলাহী কাৰবাৰ সেয়া নকলেও নিশ্চয় বুজিব পাৰি ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম